Na 18. schodu Pošore vyznačené, že zahradkárskej produkciji potrebne mocnejšie poviazovanie, vekšie ukladanja do prerabijackih i kapacitetu za čuvanje produkta. Podrška države najintenzivnijim granama, a i Potrebovka države i poljoprivredi u celosti je katastrofalna. Krašnje že vydvojeni značne sredstva za investicije, ali je drugi dva slupi za njezbani, a to rozvoj valaloh i prebac mali subvencije. Zdešec je veći razmenši jak u okruženju. Zostim naš parast nijeg ne može biti konkurentni. Keresturske združenje paprigarov toho roku nie organizovalo kolektívnu návštevu na to schod, ali da jedni členi prišli samostojno. Znamy, že rok taki bol, jaký bol. I združenje še trudzi da polepšame na rok i idući roki našu produkciju. U škelu može biti produkciju nje, ali holem plasman i predavanje. Tak dom, že na združenje ne može ohapiti poštitki. Co še dotika, že bol podli rok za paprigu. Už sme mali jednu edukaciju teraz vo utorok. I zaš ideme na sistem edukaciji s fahovcami, treba še poradzić, že co nam treba porobić na to, že da jednostavno tu bakteriozu, co nam uništila dost paprigi, jednostavno da zopreme, keď sme hodni, už keď sme nehodni zoprez, bo verovatno, že zoprez baš še nehodno, ali redukova zna dajaku miru, da nam ne uništiteľo paprigi, keľo nam uništila toho roku. Tod rok bol okrem nevýhodný za paprigu, jak i za väčšinu rošlín. Problémy patra u premenky klímy, ta by trebalo obraciť úvahu na zvekšané zjavovanie chorotoch i škodlivcov, ktorí na tých prostoroch skorej neboli prisutní.